باجر آمده جخشی لگل دوستان دم باش تماشاوان هجا ام ایرو برز روشان لزگین رانه روشان لزگین او کسا کو جبو وجاندنا دیالکتا زازاکی کرمانشکی آنجی دملکی خباتا که گلک زیده کریه و هر وها کسان کو یعنی خباتا که وسا کو سازی و دزگه نکرنه و قاز بکن کووار درخستیه بزازاکی روزنامه درخستیه زوان کوماوا کریه زازاکی ند درخستیه یعنی مسئله زازاکی دا گلک پرتوگ نویساندنه و گلک پرتوگ جوارگر زازاکی کرنه جواره کشی کسی که لهنگ دیالکت زازاکی راستی تو خازن ایروپیلا قصه بکن بخیراتی بخیری دابی و پرسم تشوا کاری او خواستش به هفره وکی به شخصی که به یک کسی وکی سازی و کماله کی مرد کارب که اگر تجولات خو حس بکی تجملات خو حس بکی تروش ملت خو باش بزانی و تو بزانی چش ترا دبه چش ملت ترا فایداوی هیا مفایا چش ملت ترا هیا و تساسکار بی بنر از بحثا خلاصکار ناکم بحثا رزگار کار ناکم رزگار اکو دخوازم من رزگار بکن گلکن لین کارم خو رزگار بکن از بحثا آوا کرنی دکم از بحثا دانینی دکم از بحثا چیکرنی دکم اگر مرا بزان به چه دکه مرا دکاره بکه چه دکه وقت خوی والا حتی دچه د قهوه خانه دا دلیزه حتی نزان چه دکه از حس ناکم 5 دقیقه وقت خوی والا درباز بکم و مرا جارک تی دنیای از هر دخوازم دناو وسا دینامیزم کی دبم هم خو پیشوا ببم هم از بخواد تشتک فیر ببم و هم جی از حز دکم تشتکی آوا بکم تشتکی چه کورکی دینم کورک دینم لی کورا خو راست دینم کورا خو درست دینم باش عیار بکم باش جیوی قوی بکم دینم کو قط نبا یکی دو من هات براحتی کور لسروی کوری اوی بنگهین داینه باشه بپرسم نها حتی سال 2000 جی بر همین زازاکی همه قن نبون یعنی اگر ام الله خاصی جه در خان و چند نویس گوتارن کود روزنامه برده هاتنه چاپ کردن لگر کرمانجی ام وجه در خان همه بر همین زازاکی نبون و چوا کاری افخاص تشت به هفره بکن و چه بخوره مثلا نفس شکل نو یک و زازاکی در نفسی نبکاری اون با آفرینا از وسا پیشی برسوا پرساته پیشی بدم نه راسته ام ببیجن جبرکو کردن زازا ام بخوا شخورد ببیجن کرد حتی کتابا ما پیشی جی نوی مولود کردیه یعنی افجی اثباتاویه افجی ثابت دیکه کو ام ببیجن کرد جبو خواه جبو کرمانجا ببیجن کرداسی کرمانجی ببیجن جبرکو تنه دناف سینورن دولت ترکیه دانه دولت ترکیه جی تزانی به تایبەتی جمهوریت ورداتر بری جمهوریت جی لسر کرده قدخه گران هنه کتاب قدخه کرنه زمان عثمانی زمان عبدالحمید وان مثلا 1906 ده کتاب کردی قدخه کرنه او دما عثمانی بیاله دما جمهوریت هم بهتر سیستماتیک و با آوه که پر زورداری و پولیتیک به همو هیزا دولته قدغه که گران لسر کردان و کردی دانینه انکار کرنه تونه کرنه جبو که کرد تونه ببن حافظه وان سیل ببن چجده سیواناتیه کریه نسبت جو کرمانجان زازا بهتر متاثر بونه بهتر کتنه بروی اوی پولیتیکایا زوردار چونکه تنه دناف سینورین Türkiye'de hene hatta ku piçeki nermayı çe bu despeka salin em bejin nodi verdater 1900 nodi verdater در روزنامه ده هیدی روزنامه درکتن کوار درکتن توزانی نود 5 نود 6 نود 7 وسا دوام بو پیشی مجی دوان اواده نویسی دوان روزنامه ده دوان کوار ده نویسی ل پشتی سال 2000 کو ل ترکیه پیچکی دن نرمایی چه بو ترکیه دخواست بشداری یکیتی اروپای ببه هندک قانون خو سست کرن او حشکیه خو پیچکی دن نرمتر کر مجی جوی اوی استفاده کرد tam ev dewra wisa rastê emrê min hat emrê min ku ez karbim berhem bidim
نها 55 سالی ما تام امر من او بو امر من کو خو جهان بو حتی درجه کو و فرصتک چی بو ما قرصدان بو نمونه اشتر استاتستیکک ببیجم جرا اول ما روزنامه به زازکی درخست نوپل 2011 ده ما درخست صد هجماری ما درخست از ایدی وستیام مگو بلا بچکی بهنا خو ودم چکی کارماری من دونجی گلکه مالم جه هزار کی مجیانه در روزنامه نوپل ده 306 کسی نویسی وان درکتن نویسی وان دوی روزنامه ده وشیانه 306 نظام چند کسی بو جوانا 205 کسی زیادتر 206 کس جارا اول به مرا دست بکرن به مرا دست بکرن یعنی به نوه پل دست به زازکی کردن پل دست به نویسینه کرد دست به نویسینه زازکی کرد تابی گلک خواندکار خواندوان چه بون یعنی اکو کاربن بشین متن نویسکی بخوینن اوجی چه بون روسا اوک چه بود ترادیسیونک هات دست بکرنه جوان 205 206 کسی نه 5 کسی زیادتر کتاب وان درکتن yani navvan 10 salada be mara dest bekirin eko kitebeki viji derketi heye eko 2 eko 3 eko 4 derketin hene o gelek kesi çun avan üniversite beşe kurdida beşe zazaki da master kirin evji pranya wan jive ev derketin başa persindama ku kesen no dest be nivîskariyet ke zêdetir ber hevkarî û çîrok û tiştên viran dest pê dike eko به وره دست بکرن دیسا لسر و کهونه شاپیه و کرمانجی دست بکرنن رومان و تشتن بیرنگی نویسانن یکو رومانجی نویسی نهنه یکو چیروکجی نویسی نهنه یکو لیکولینجی کرنه هنه یکو برهف کاری تشتی فولکلوریک برهف کرنه جی هنه یکو شعرجی نویسی نهنه حتی هنه که هنه همو جورجی جرباندنه ما وسط کر پرانی وقتا ما قرص دا مثلا از باورد کم دست بکر 2000 بگره حتی 2 سال بره بلکه سی قرصدان her kursa ki mişi 2 mah falan devam dikir. Peşi me be beşari da jiber evad jiber tahkikata devleti serme bu kanunen qadağa bu ma xud beşart me beşari da le paşi me serbest da 2006 paştatır edi mehidi serbest da مشخوره به امکان خود دا چوا بجم چون بش کومله کی جید خواست مثلا بو نمونه جنو بهاره جدی تامه ج اودایا طبیبان نه گلک چی نای بیرم او کومله فوتوغراف کاران ج کومله دیجله فرات ج گلک جیند گلک جی چون جید خواست مت گوهند کارن جی بدن من از خوازم ده محلور کورس بدم پاشم اعلان کرد سایت کی می اینترنتی بود هنجی دوامه 2009 تا 2008 مفکر بیه هنجی اکتیف zazaki.net o jibo xabatên zazaki arşiveke gelek mühime hemû kesê ku li ser zazaki li ser edebiyata zazaki dixabitin ew sayt ji bo wan arşiveke çavkaniye başa vê pirsim mamosta niha weşanxane we roşna jî heye belê on pirtûkê xwe li wir çav dikin yê nivîskarê xwe li wir çav dikin piranî nivîskarê me ne êku bi me re dest pê kirin ji pêncî zêdetir pirtûk hatine çavkirin baweran 63 hat 63 pirtûk hatine çavkirin belê ji xeynî we weşanxaneyê ku tenê zazakî çap bikin hene belê vate wisa heye vate beriya me dest pê kiribû vate tabî grup yani ne kesekî ye gelek kes bi hevra min jî gelek têda xebatekir hatta em bêjin qasê 12 edbên qey kitêbê ku li wir çapbûn min amade kirin yani hemû min ji çapê re amade kirin tenê mîzanpaş kirin dan metbaayê ew beriya metbaayê xebata beriya metbaayê ji bo kitêbên zazakî gelek zehmet e redakte kirina wan yani saz kirina wan çünkü ew me destpêke ya pir xeşîmane dest pê dikim pir hem ji alî îmlayê ve hem ji alî gramerê ve hem ji alî alfabeyê ve hem ji alî em bêjin evî sinetê ku axir çi be çîrok be şîr be roman be ji alî sinetê edebî ve jî pir xeşîmane ew dikin heta tiştekî bêjim heşê min jî nagire tu mêzet kî yani bi zimanê Tirkî üniversite xwendiye ya jî mamosteyê edebiyatê lê dema dortê ser nivîsîna zazakî xwe dike zarok yani wek zarokekî 3-4 salî wisa ruhan jî xwe wisa dikin û psikolojik ver evê wan jî wisa ne yani hez dikin wisa wek zarokekî 4 salî tu şekir bidîyê tu
çikolata بدیه دی کیفایی بینی ام جی وسا تکم براستی hani جار هيا از نکارم وسا هو قاضي او كم تدي حالت روحيه معرف جي دغه هر اجي انسانم احتياجم جي به موتيفاسيون که از بجم تفي حرفه چما توسا نوسي تچما مثلا Diyarbakır به حرفا پچوک نوسي ته انقره به حرفا مزن نوسي یا دبي تجي پر بلا خود مدد دي تما دبي تما تشویق بکی ته konsantrasyona maharet yani jitişteki pır buçuk şey etxazım bebejim dikarin vek Türk bejin alengani bikin dilekha beylen ev bikin ma pır az لی خبات رزمان tabi به خیدانه نبود و برای کوپک به دیسپلین به az usa bikim ama demek dibe ki tübike yani dibe az tişteki ev bikim le tijmara usa dizayn bike rast bike hemu tişte min tij tuqaş bike te kalite bide xabatimin از وقتا نش yani از ببجم تدی جردن من ویا راست کر بو اجر دوی لی بدیا و تجی و سراس کرا هنگی کارن دل خو به هلن جوی چند دوی 10 ساله دا براستی از پر وستیام از پر وککو از 100 سال عمر بکم از هقاس وستیام اجی نظام از چوال برخواد دادم چوا او دکم احتمالك مزن جل سپاس احتمالك مزن او ایمانا منا جبو ملیتا من جبو ملت من جبو خلق من جبو او قاس درنگ مانه اتخوازم تشتکی و باش بینم دینم احتمالك مزن او موتیواسیون خو اجور دگرم از نافل شد ایجار تشتکی برسن نهار لما تدز بان خباتا کر تو خو دبستلا سرطای قطان دبو لی بقاسی اکادمیسیان کی belki gelek جوان زداتر تبقى برهم افراندر yani علاقه خواندن هيا بافرین از تشتکی ببیجم براهانی افجبو ملت ما همو زلال به خواندن دا آوایه تو وک خواندکار بخوینی yani وک خواندکار واتا کو مکتب دخوینی تخوازی برا üniversite بجی اما جوان او کو sınıf درباس بکن پولی درباس کن بکن آزمونه درباس کن اف آوکی خواندنه وک خواندوان خواندن آوکی دنه وک خواندوان توش دل خوش کرما دل خو دخوینی و تو چه بخوینی جی او دبه مالته تو هلد بجری اکتیف توی لده اوه دا تو پاسیفی تو تنج بو کو تو کی جان درسی بدن دا تو مجبوری تو وک وظیفه دگری وک ارک دگری تو اوه دخوینی تو درباس من بله راست من مکتب اوه نخواندیه باشه که من نخواندیه اشخورا نها üniversite دخوینیم بیشتر بعد ویاجی بیشم beş زمان ادبیات دخوینم yani من تم بن سری مدا از دروازه انشاءات خبرتنی متم د بن بالی فهم د چند ها کتابانه او از خواندوانه کی او من چوا بجم کتاب به کالیته خواندن کتاب مزانی بود چه جمره لازمه تدوی ادبیات تدوی تئوری ادبیات تدوی سر دیروکامه به سر زمان به yani آخر چه واره کو مثلا بجن نودو سیان ده کتابه کی ترکیه وشه بلکه 20 کسا نخواندیه ناوی tercüme, dillerin dili. Yani لسر teoriye tercüme جرع الكتابك لتركيا دركتيه من نوت السيان ده خوانديه چه علاقه يعني تو ببيجي يعني از خوازم ويا ببيجم مخوانديه مج اكاديميسيانا به زيادتر مخوانديه فقط وان وكو خواندکار خواندنه وکو کار خواندنه تو که خوینه را که خواندیه خواندوانه خواندیه موکی دل ج کیف دل خو خواندیه او هموش بو مبیه بنگهش بو مبیه مجهزیه علم اف خبات و هر تن بردام که پرسداوی از آن د پروژه که د خبت مناوی نبیجم ل ورگره که لسر کتابه کی مهم امجبو زازکی دادن قزاج کردن ادها دوردا از خبتم از نه üniversite دخوینم مشترکو نیوی بیه حتی از اوی آل سراز دخبتم جبو اکادمیه جبو زمان دخبتم فارسیم باشه از فارسی بکوم اوی مالم جهنه زاروکم جهنه علاقدار yani her kul malbatım زیادت و زاروکم متزوجن yani şin heye şai heye o az navavan karadama mesela isal 11 hab kitap müveşandın 11 hab kitap zazaki par ne hab müveşandın insanı ki kara yani 11 hab kitaba salaki da bxoyne او kitaba min henek jiş hafsin nefsandına min bedestan nefsandına min kompüteri de nefsine و هر کتابی که حتی دشینم چاپه 4-5 جرا
ji serî heta binî ادیتاسیون dixwînim. ناوی هیا و رداختاسیون ناوی هیا و Eh. هناند ناوی هیا Ev xebat Hemû- nene qey û divê hûn vanat bibînin. Ez wisa zazakî net aktif e, weşanxane aktif e. Şewçila me heta 16 hejmarî me weşande. Ew destê te da. Par me hejmara dawî weşande. Rojname me 100 hejmar weşand, yani di zimanekî verbal, zimanekî nahatiye nivîsîn, zimanekî gotinkî. Di zimanekî gotinkî me evî zimanê kir, zimanê rojnameyê, zimanê نویسکی nivîskî, zimanê çarşî, zimanê em bêjin bajar, zimanê teoriyê îro gelek kes dikarin bi zazakî hemû babeta pêşkêş bikin ya jî binivîsîn ya jî qise bikin. Ev bingeha xwe ji vî ew ê çêbê, yani Baş. tesîra ku tê pîvandin heye, tesîra ku nayê pêvandin heye a xebatê me. باشه مامۆستا دیارە ku we hîmeke baş saxlem daniye ji bo zazakî temaşevan hêja Xalit Sadinê ku nivîskarekî Kurd e li ser Roşanlezgîn dema ku gotar dinivîsan ew şiban dibû Elîyeze ben Yehuda ku vejînerê zimanê cihûya yê İbranî bû ji ber veyekê dibêje zazakî de jî ben Yehuda çi be lezgîn jî Roşanlezgîn jî heman tişte ji bo zazakî. Zor spas ji bo beşdariya we.